You ever thought of doing anything different? You know, if we didn't do what we do. There has to be something different. You think about it. Close your fucking eyes! Откако со години водеше криминална организација, Гет Бринан одлучува да се повлече од бизнисот. In this city is well respected. I've heard there's 3 shipments and they've got like 30,000 on each. The Serbs are gonna be in. За да започне легална работа, потребни му се пари, па поради тоа се одлучува на уште еден последен грабеж, но запаѓа во проблеми. We have an interesting situation developing here, ladies and gentlemen. You get something I know you really fucking want. Jed. Дружина, сабота, 21 часот и 10 минути. See, the problem is, these young crews today,